Abazire abanyadini abebemezi hamwe n'abantu bona aha mukoro gwo kuzika Katukunda Shanita w'emyaka 11, Trevor Mujuni w'emyaka 7, Comfort w'emyaka 6 hamwe na Ronet w'emyaka 5 bona abekika kimwe abatirwe nkuba harwa mukaga Astera n'abantu ko yatera babiri Ndakira ko kucetegereza ngo harabasigayo ababiri mutumbi nazanga kunkumura abana tumuhumure twahumuruzana nabere njyaho nayeshura maranje mukuru egamire ko mwishe mukuru Stani biziramu mbene abana bitu bayende mukiraranga Kongasana no were barwanise tubarabire tutembigura icyo cyo ni incumanye abo ko abana bitu bayemba kunde dini munonga nsima mukade abazire b'abana habarumwishe nkurubo hamwe na mukuru we kikabayire ko busasi batyo ko kakanisengambo hezikorabamo ekibakozire aho gurupu mpango eyarga numba ko naswerwa nyakwetu abo bantu bona bw'ikindengere no kundenga abantu bona bize batwasa imirimo abantu bakibanga bena bo kwangana n'umusiso bwiri abangana tabakanya yera kushabagambara amazimeki abo kwangana kire kirize kuba yamba eriza kibyo wange nchaka kibyo wawo mukama bagare yoje ubusinge bebe mbere Moses Kenda ho Reverend Wakitagata yahumuzeka atyo nuko kushaba government kwereza abantu emiti irukutangirira nkuba kugira ngo kitakagarika kubaho ansa eshi okirese n'uruhanga kandi wakinire nagira ki bamba bana be bari mukoshongora ngo bari matuma papa gemyani rero bateka bentemere rero baraba ruhangano asimira kugira ki namwe n'ubuza mugezi wawe utuno planning ngira kimwe unteka tekera ki namwe no gorya ine cyo guteka teka mugezi wawe Hallelujah. Porkeria muhindo hol RDC washema yashoboka abantu hamwe nabeka bagira kuguma atyo nuko kushobora kugira ngo bebembirwe muhabuzi wa mukuru w'ihanga ahabwa manifesto Professor Ephraim Kamuntu batire hente bekanisa on ministry y'ubwirezi kurebeka ngweka bagira kibagikora mwenu wi tibire etikangabo so kwangana shaba family n'abantu ba Tagata ngo tugume kandi bahati ko abakutwara mu makanisa no mu kereze no bakukimanya miracles have never stopped to happen murewa mabara babatize 27 manyaruha mana wanakunda barundi he doesn't want to be on the advice side only. Nabona yenda batunga abantu abarashemerero ki nabo. So this babiri bakiri abagore. Gasha kwa Gerard Tugume omurishema ahabwa Sky TV agenshon.